nongeye kubifuriza icyumweru kiza mwebwe mwakanze subscribe ukuri channel y'abasirimu kuri uyu munsi iki cyumweru itariki ya 23 ukwezi no kwa gatatu umwaka ni 2025 tugiye kugarukira hamwe turebe Joseph Kabila ngo atari umuhungu wa Mzee Laurent Desire Kabila nyina n'umunyarwanda akazi. Ibi ni byavuzwe na Jean Pierre Bemba, Vice Minister w'intebe wa Republika Demokarasi ya Congo, akaba ndetse na Minister w'ubwikorezi Jean Pierre Bemba umaze iminsi yibasira Joseph Kabila wahoze ari perezida. Kuri iyi nshuro yatangaje ko atari n'umunyekongo ahubwo ababyeyi be ari abanyarwanda. Ibi Jean Pierre Bemba yabitangarije mu nama yabereye ikintambo kuri uyu wa gatandatu ushize, aho akomereje uruzinduko amazemo iminsi hirya no hino mu gihugu. Iyi ngiyi akaba ari propaganda yatangijwe n'uyu mugabo Jean Pierre Bemba yo kwangisha abaturarwanda abakongomani bose muri rusange, bababwira ko Joseph Kabila Kabange atari umukongomani. Ese byaba byaratewe nuko Joseph Kabila yaba yarumvikanye mu bantu batumvikana n'ubutegetsi bwa Mzee Felix Chilombo cyangwa n'izindi mpamvu bapfa ubwabo? Mu mpera z'ukwezi gushize rero ubwo yari mu ntara ya Bandundu, Jean Pierre Bemba yatangaje ko Joseph Kabila atari inyuma y'umutwe wa M23 ndetse na AFC gusa, ahubwo ari nawe washinzwe umutwe w'abagizi ba nabi umaze igihe warazengereje intara zavuye mu cyahoze ari intara ya Grand Bandundu, arizo Mai-Ndombe, Kwilu ndetse na Kwango ndetse n'amajyaruguru y'urasirazuba bwa Kinshasa. Kuri uyu wa gatandatu rero ikintambo Bemba yagize ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa Mzee Laurent Desire Kabila, nyina ni umunyarwandakazi, ise akaba yarasize ubuzima mu ntambara yo kurwanya Mobutu. Izina Kabila Kabange yarihawe na Ngoyi Mukena waje kwicwa. Ibi byose rero murumva kuko niba byaba ari byo cyangwa se atari byo, murumva ko muri Republika ya Demokarasi ya Congo ibintu byatangiye gukomera, aho Jean Pierre Bemba we ubwe yatangiye propaganda yo kwangisha abanyagihugu uwahoze abayoboye ndetse banavuga ko yabayoboye neza. Bemba rero wanagarutse ku mpamvu zamuteye gushinga umutwe w'inyeshyamba wa MLC, yanatangaje ku mugaragaro ko atigeze yemera impinduramatwara ya AFDL yashinzwe na Laurent Desire Kabila yakuyeho umunyagitugu Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Binavugwa ko yari anafitanye umubano wa hafi na se wa Bemba ariwe Bemba Solana, Jean Noti Bemba Solana, wavutse kwa 3 Nzeri 1942 agapfa ku itariki ya 2 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2009. Yari umucuruzi ukomeye w'umunyekongo wabaye minisitiri w'ubukungu ndetse n'inganda, akaba yarabaye na senateri wa Equateur. Yafatwaga nk'umucuruzi uzwi cyane mu gihe cya Zaire kandi yari inshuti magara ya Mobutu Sese Seko Kunduku wa Zabanga. Ise wa Jean Bemba Solana yari umubirigi, naho nyina akaba umunyekongokazi. Ntabwo yize bihambaye ahubwo yinjiye mu mwuga w'ubucuruzi. Bemba uyu yaje kuba abifashijwemo na Mobutu Sese Seko wa Zabanga, umwe mu bantu bakize muri Zaire kandi agenzura ihuriro rinini rya SIG
SCCIB ry'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kohereza ibicuruzwa hanze. Umukobwa wa Bemba, Catherine Bemba, mushiki wa Jean Pierre Bemba, yashakanye n'umwe mu bahungu ba Mobutu Sese Seko Nzanga wa Zabanga. Ibi ni ibintu byatangiye gufata indi ntera hagati ya Jean Pierre Bemba ndetse n'uwahoze ayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho batangiye kurebana ayingwe amwangisha abaturage yahoze ayoboye, amushinja ko ariwe ukuriye ingabo ziri kugirira nabi abaturage ba Kongo za AFC M23. we ahamya ko ari abagizi ba nabi, nyamara na AFC nayo ikavuga ngo twebwe tuko bakombozi w'abakongomani, twebwe twaje gucungura abakongomani. Ndetse binagaragarira mu duce bagiye bafata, aho bagiye bahita bashyiraho abantu babayobora ndetse byitwa ko banabayobora neza ndetse bishimiwe muri rusange. Uyu ni Jean Pierre Bemba rero ushinzwe ubwikorezi muri Kongo ndetse akaba na vice president wa kabiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe utarakora subscribe kuri channel y'Abasirimu, urimo guhomba update nyinshi wagakwiye kuba ukurikiranira ku gihe. Uyu ni wo mwanya wo gukora subscribe, share ndetse ugakanda na notification kugira ngo nitujya uploadinga video ijye ukugeraho mu ba mbere. Mugire impera z'icyumweru cyiza. Ciao ciao.